पाउसेद युमपम ओइबमर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे 12 पास तौरबा महिरोइसिंगी लाइवल कॉलेजिंगी इनटेक कैपेसिटी हेंगलोइदौरी लेगांगनसु NEP 2020 सनहननबा खंगंद्रे जोइचंद लुवांग मणिपुर की महिमसिन तंबगी पोरीद अहानबोइना हंदक सहीद काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा क्लास 12 एग्जामिनेशन द पास तौबा महिरोइसिंगी मसिंग चादा मरफुद्रा हेंदुना ख्वाइदगी हेना वांगलबसो माइ पागलकलबा महिरोइसिंग मखादना माइ तमफम ओइगदौरिबा कॉलेजिंग के ओइनादि हानदगी लेरकपा मखोगी इनटेक कैपेसिटी दगी हेंगलकपगी वाफम दे लेट्रे लोइना मणिपुर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP मफुंग फाना इंप्लीमेंट तौरकलबदी कॉलेजिंग इनटेक कैपेसिटी हेंगलकपगी महुता हंथरकपा याबगी फियमदा लेरमले हंदक सहीद क्लास 12 एग्जामिनेशन की रिजल्ट द साइंस आर्ट्स अमसुंग कॉमर्स स्ट्रीम द मयूर मसिंग ख्वाइदगी यामना पास तौरकपगी मनुंगदा मयूरोइ खरना प्रोफेशनल लाइन द सटखेबग लोइदना मफान की कॉलेजिंग द तमनखरबसो असुक जामलबा मयूरोइसिंग असिगी मखातबा महिमसिन मणिपुर की गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजिंग द लोइनमक तंबा फंगदरा नत्रगना फंगलोइद्रा हाइबगी वफम चोंथोरकपदगी ngasi पाउसे असना मणिपुर की ओइना लेरिबा लेगा की कॉलेज खरा द सतुना बरि लेनबा अथॉरिटी सिंग को हुनदुना वरि सानरुबदा 12 एग्जामिनेशन की फर्स्ट परसेंटेज की मसिंग वांगलबसु लेगा की कॉलेज सिंग द ngasi फावगी वेडिटी इनटेक कैपेसिटी हेंगदनबगी वाफम दी लेते हना फोंदोंना रखे अमरोम द DM यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का उनदुना हिरमसी की मतंग द वरि सारुबदा मांगहाई धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की मखादा लेरिबा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मंगा की वेनदे ममांगी एकेडमिक सेशन द लेकिबा इनटेक कैपेसिटी अदुदगी अहोंबा लेरोय इनटेक कैपेसिटी हेंगट्रबसु मयूरोइसिना लमदम असिदा तंबा फंगलोइद्रा हाइना मिपाइनिंgai लेते अदुबा पोस्ट ग्रेजुएट की मतंग योरपददी अवाबा खरा अदुमक यूनिवर्सिटी की ओइना मायोकनरबा याय मतम लेरिंगैदा प्रॉब्लम खुदिमक सॉल्व तौननबा होनागनी हाइके महाना मखाताना फोंदोरकपदा यूनिवर्सिटी असिगी मखाता लेरिबा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजिंग असिदासु NEP 2020 मफुंग फाना इंप्लीमेंट तौ ड्रगसु अखनबा सब्जेक्ट खरागी ओइनादि मचेत ओइना इंप्लीमेंट तौबा होरगनी खुदक्ता NEP इंप्लीमेंट तौबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनगदबा लै खुदमोइना हारबदा इंफ्रास्ट्रक्चर की अवाटपा अमदि ओजा की अवाटपा कया लाकनी लेगा की मेकेदगेसु NEP फुल फ्लेजेड ओइन इंप्लीमेंट तौरो हाइना खंगलकपा लैत्रे हाइगे नागालमरोमदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमु उरिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी द एफिलिएट तौरिबा लेगा के कॉलेज खरागी ओजा सिंगना फोंदोरखिबदना मखोइ मखोइ की कॉलेजिंग की ओइना इनटेक कैपेसिटी मसिंग हेंगटपगी वाफम लैते अमरोमदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मखादा लेरुबना कॉलेजिंग असिदा हंदक सहीदगी हौरगा NEP इंप्लीमेंट तौरगनी अदुबा मसिदा ओजा उहतपगी चाउनो खुदोंग चादबसिंग मायोकनगदौरे मसिना मरम ओरगा इनटेक कैपेसिटी हेंगटपगी महुता हंथरकपा याबगी फियमदा लैरे मसिसु वखल मुन्ना खंथौबा मथौ ताई हाइना फोंदोंनरखि अमरोमदा स्टेट असिगी अहानबा अमदि अमदा ngairiba ऑटोनोमस कॉलेज ओइना लेरिबा ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल फोंदोरखिबदा हंदक जाई के ओइना कॉलेज असिगी इनटेक कैपेसिटी की मतंगदा चप चाना खंगद्रे मरी लेनबा डायरेक्टोरेट दगी हौजुक फावगी ओइना खंगलकपा लैत्रे अदुबो NEP की ओइनादि कॉलेज असिगी ओइनासु हंदक सहीदगी इंप्लीमेंट तौबा होरगनी कॉलेज असिगी ओइनादि NEP इंप्लीमेंट तौबदा का हेना वादिगाई लैते मरमदे कॉलेज असिगी ओइना हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि कुनगी एकेडमिक सेशन दगी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चनबा हौख्रे हनसु फोंदोरखे पनबा जाबदे हंदक सहीगी ओइना कोसेम लौदुना पांगथोकिबा हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2022 की दमक अपुनबा महिरोइ लिसिंग कुनगनिपान चामरी सुमना अमना सरुक याननबगी दमक इनरोल तौकिबनी अदुबो हारबे एग्जामिनेशन असि पांगथोकबददि महिरोइ लिसिंग कुनिपान चामगा हुबोगा तरुक सरुक याखि अदुगा मसिगी मनुंग था असिगी तरुक लाउथोकिबा रिजल्ट दना महिरोइ लिसिंग कुनगा मंगा चहुम हुंफुद्रा मरी पास तौदरा पास तौबगी सांगचादा मरफुद्रा दशमिक मापन ओइखिबने मखा तरकपो अतोप सानाबगी पाउदा खेलो इंडिया वुमेन्स वेटलिफ्टिंग लीग मीराबाई चनन गोल लौरबसु अनोबा नेशनल रिकॉर्ड थांबा ngamhौद्रे मीराबाई स्नेस्ट फगनबा मथौ तारी चीफ नेशनल कोच बिजय शर्मा ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चनुना टोक्यो गेम्स की मदुंग अहान बोइना सरुक याखिबा माकी कंपटीशन खेलो इंडिया वुमेन्स वेटलिफ्टिंग लीग रोड टूर्नामेंट की गसी हौबा नबिता केजी निफुगा मपन की कांगलुकता लाइन गोल्ड मेडल लौबा ngamkhre अदो माकी स्नेस्ट थमनबा नेशनल रिकॉर्ड जौना थांगतपदि ngamkhidre टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाईना पुनः केजी सामग बरहुद्रा मथोय थांगतुना नुवी की रैंकिंग इवेंट की पोडियम की मतोंद लेपंगमके मांगना स्नेस द केजी मरफुगा तरुक अदुगा क्लीन एंड जर्क द केजी सामग सुना बांगा थांगतखिबने गेनेजोरी जादवना स्नेस द केजी उम्पुट्रानी फानाबदि क्लीन एंड जर्क द केजी मरफुद्रानी थोय पुनः केजी सामग उम्पुट्रा थांगतुना अनिसुबा
aduga Asian Weightlifting Championship ki kg nifuga manga kangluki hanagi gold medalist Jili Dalla Vera na snatch da kg humputra manga amde clean and jerk da kg marfutra mathoi punna kg samaga humpuga taruk thangkatuna ahumsuwa position tabangam Sahi kun katare surabi mirabai chanuna ahan ba ATM da kg marfuga taruk mai fangna thangkalaba matong magiani suba amadi ahumsuba ATM da kg marfuma pan thangkat pangam khibani Mirabai ki khwaidigi fajaba oina lising ani kun ki national championship da kg marfuga ni pan thangkatuna national record thamkhibani Mirabai ki snatch technique ason basi khudum chanana ba USA ki hana weightlifter oirambada ki physical therapist amadi strength and conditioning coach da Strength and Conditioning Coach Dr. Aaron Horsik Katanari. Amaron the Chief National Coach Bijoy Sharma the Photo Kibada Olympic silver medalist lifter and Marcus Nest performance as a Commonwealth Games Gimang when and Fakadan Mathautari Ike. Agni Ford protest Bihar the train Kiamai Thakre Internet Servicing Things in Kre Mafum Kia the Irang Thokre. Armed Forces ke Anuva Agni Ford recruitment scheme Gimayuta Miamna Satar Liver Sati about 40 Singh Sagol Sinabita Bihar the Madhya Pradesh की ग्वालियर हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान की मफम क्या अब नेशनल कैपिटल दिल्ली द संतोखरे आगनि प्रदेश के मसी लेबाक पुनबित डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदे सर्विस चीफ अहुम द लाथोकिबने स्कीम मसी की मखा द आर्म फोर्सेस के रिक्रूट सिंह द सही मरी साफ तौर पर मतुंग द तंगाई फदन रिक्रूट चादा हुपुद्रा मंगाना थबक के पोथागदबने केस अयंबद ग्रेजुएटी अमसुंग पेंशन की बेनिफिट सिंह जाउना पोथागदबने Anubis ki masi armed forces sa sanging ba miyusing nagkana janing da board ke Rahul Gandhi Akhilesh Yadav pamasung urban graduate jauna of forces to sing basin scheme asig mayuk tawa fang kya fang doktor ngang ke Agni for scheme ki mayuk ta sa directly before this sing kamari lain na train kuntra kamari hena protest ta ugre Railways ki matungin na lebak sin thungna chatari ba forest asin baram oidan train humpudrani thoi schedule dagi thengna sian ke Sagol senami ki angan bada Bihar ki saran district ki marung chanba Safrada korang khosong rabab miyoi kangkluk amana train amamai thake status gi babuada forest tersingna intercity express amaki kosa mamai thabaga loina na carriers adugi thonok sing thuai ke agency na thadorok video amagi matung ina forest tersingna track thingi amasum koina track sing adu tayar mai thake makoina agnifat scheme handok na batak sila duna slogan kya lauke gaya mungkar siwan box ramasung bagalpur jauna bihar gi atai mafam sing irang kya thoke Nogada the Bihar ki BJP MLA Warsili Ganstaki Kaba Aruna Devi ki Garida Anupa recruitment scheme madubo protest tawriba army inference singna attack tawke Makoina city adu da lairiba party office mai thake party ki Samfra town ki MLC Gupta ki jumdasu protesters singna attack tawke Odisha the southwest monsoon jarokle samudra mapan ki mafam singda nong chukre Sagul sinumita Odisha the southwest monsoon thongkiba galoinera samudra mapan ki state asigi mafam kya da nong sukre an Indian Meteorological Department of Fongdorgle Mausa da jun tara amasung tara gani thoi ki marakta Odisha the monsoon jarokle baso handaki wanadi yamra bada marini theng thake IMD na statement amada hai southwest monsoon Odisha ki Malaknagiri Koraput amasung Nawarangpur district singaloinera Nofada Kalahandi amasung Rayagada district ki mafam karadu su yopsan gre Matang kinamit ini humdi asigi manung da Odisha gi ahenba mafam sing da southwest monsoon jaruk tana nong marang kaina sura gani hari Bhubaneswar da laiba meteorological office na fongdora khibada haukiba da mit nini asida Malkangiri amasong Koraput district sing da monsoon gi mang oina na nong sisitpa amadi nong kara chubo ke Juntara mga forward state asida nong chuba gi sang sa da humbodra rom phawa gi sang da handhakiba da gi monsoon lakli bas state asigi longbi sin da taram ro ke Saya kasih dah sakul sini betul Odisha ki mafung kaya nak lain nongset kalau ini na akha karau tagani ane Bhubaneswar dalai ba Regional Meteorological Center na warning tau kre. State ki awang thang ba saruki manung hanjin ba Baud Kalahandi Kandamal Sonet 4 Bolangir Novada Balasur amasung Badar district sing jaw na lamdam asigi mafum ayam bada akha karau yaw na lain nongset lak labai yai hana med office na fong doki. Mana pemong da Gazaf di Ganjam district ki mafum kya amadi atai mafum kharada mayaw erop Wairap na nung tabo na tragan akak araw gan loy na nung tabo yay ay na med office na makatara fong doki Maraga sida hauji nung kan na tabo maram na background da khara nung aitre masikita magtabi di basi nagapi gani ay wafam tamjari Makatarak wa atopa pauda Panaga oho na naga political issue da yet pa yaroy Panaga oho na matam chang na yan aduna lagliba naga political issue lotion na bagwari sanari ba asida saruk yarabaso Organization asina haujik sanari bagwari asida ayat papirak pati yaroy hana NACN ayam na fong doragli
Ating batang berapa lalu lupa sih nafang doki bata panaga ho pokok koi riba angang amagumane. Asigumba panaga ho nama koi ki chairman na India ki president lagi hena powerful oi hena fang doki basi. Laibak tiba ni maramutan panaga ho na fang doki bo wafam aduga hausik. Government of India amri naga lup singga naga political issue ge warosin pur na bagi wari sana riba asida. Akai ba piba yaroi mathau darabadi panaga ho word sana riba wari sana riba asida ki tokan na ba khanara pasu yai haina. NSN amna makatari. Meghalaya amadi jumthang riba state singa samnaliba NI6 ki lambi sarukhara ising the sen thakre. Meghalaya state ki lomsong fauduna chaliba state asigi khwadi ki maru oiba lambi amba oiba tanatana. Yumthang riba state sing South Assam, Mizoram, Tripura amasung Manipur ka samnaliba National Highway 6 ki lambi sarukhara. Ising the sen thakiba ki lambi phauna ba yakidre haire. Meghalaya da hokiba mit khani asida nong lep tan tabana maram oraga mafum kyada landslide ki thawdok sing thongan kre. Lumsong da ngasi ayo angan badanong kana subana maram oraga thokiba landslide na National Highway 6 ke sarukhara chen thaduna pukhibani masina maram oraga Meghalaya amadi atopa state singda han mafung phana founder ba adu yakidaba ka loinana state asida makhata na dong surabadi south thoklaba yabagi otopa leire Lakhimpur da pamdaba thodok sing thok tanaba section 144 salai kre ngasi dagi namit khani ki mawangda BJP lusingba Nupur Sarmana Prophet Muhammad ki matangda Pasdaba waiwata sing sinaduna ngangkiba aduna maram oraga pamdaba thodok sing manadaba kangrup sing ki marakta thorakpa yabagi otopa leibana Assam ki manung chanba Lakhimpur da section 144 salai kre hari BJP lusingba asina Prophet Muhammad ki matangda pasdaba waiwata kaya sinaduna ngangkiba aduna maram oraga Maikai kya da ki miyam ki oiba pendabi ki kholau kya laurakraba matong magwa party da ki suspend tawkibani magwa party da ki suspend tawkraba matong miyoi kharana magpo hat kani hana ki helapa da ki security piuduna naksela da lakhibani Suspend tawkraba BJP lusingba asigi fasida ba haina maram oraga lepa kasigi tongan ba mafam singda violence ki oiba thawung sing phawba thokre marwaina Ranchi Coachbehar Kolkata Jammu Kashmir Kanpur amasong Prayagraj da violence ki oiba thawdok sing thokre Atopa state sing da thokiba thawdok sing aduga manaba sing makhata na thogalakta na bakidamak Lakhimpur district ki DC Subit Satawana section 144 thamle ana order thokibani order asigi matungin state asigi National Highway 15 chawna public facing the mi manga natraga manga dagi hena punba amadi sogan ba yaba khulai sing pudun satpada athingba thamle haire police officer amada molestation ki charge tawkre West Agartala police station ki officer in charge na All India Congress Committee AICC ki secretary su oiba Tripura Jari Thalai Flangi in charge sobrata Sakravarti da molest tawki ana Congress nupi lusingbi asina charge tawkre Congress lusingbi asina phongdo ki bagi matungina Congress party lusingba Rahul Gandhi bo idina kobagi matangda janing da bafongdok tona Tripura Raj Bhavan ki mamangda Congress thawmi singoi ba khongjang ama sangsen ke khongjang adu da Congress ki nupi thawmi kya su sarwa ke khongjang jangsil ba thawmi singa police ka khangau mongda bagi thawdok ama da police officer asina khudong jaba laura ka bhagi masada pairakhibani mari leina ba singa madi miyam na masigi matangda asumba wahel chathabiyo haire makata ba hojik social media da viral orakliba Manipur ki pau amatha mau mangkre Mairang them ongbi isan tombi devi yumdagi thokibadagi hanjilaktae haukiba tang taraga manga tha taruk lisingani kuni thoi euki pung tara makhairom tabada hariba mau asi kaksing wairi kamala fareng dagini mafuroibagi ming mairang them jaikhomba elais tomba sing mangna satkibada sahi ohum mukta ngariba masanufi m lingjel devi yauki hariba mau amadi angangasi thengnabirabadi manak nakpa police station natragana imungda pau pibiyo Phone number 9862880850 Makatarakwa atopa editorial gi kalam amada Reserve Forest amasong protected area da khundasin ba Manipur ki sing gi saruk sing da lenga ki oina protected area amade Reserve Forest area sing adu karam ba mafam dano aibado miyam da bukan lauktok tuna khangan ba chomme loina da lenga na protected area amade Reserve Forest area ni aina lauktok ba mafam sinda kana gumba miyo sinda khangna ba ora baso Kangdana bu warbusu sangsin dano kundasin ba yaurabadi makoising adu da notice pituna mafam sing adu dage masa na handuan kinaba akang naba matampi ba mathau tai Laigang na logi oiba process sa tabada magakanto na sing naba tarabadi Laigang na logi oiba lakot pam thok patabak sing lakot na protected amasong Reserve Forest area sing param chumnangak sen bagi tabak lakot panam yam gi marakta ungkan naba thokan tabak ngamgane Loina environment ngak sener ba thawrang da khumak chaksilhan basu ngamgane Laigang na Reserve Forest area gi chapchaba boundary ngak chener ba matam chana survey chataduna area sing adu miyam marwina sing da khundari ba miyam da khangan bachome singilam da laiba Reserve Forest amasong protected area sing da lam khopsin da khunda sile haiba amadi
reserve amadi protected area nati habigi wathok sing toina tholakliba asigi waroisin matam chana parakpa habasi laingaki mathawne masigi matangda Chief Minister N Biren amadi Environment amasong Forest Minister TS Biswajit Kimyang Makada Chief Secretary na Chairman oiba awang pathaki committee amana laukiba warip ki matungina Forest Department amasong Revenue Department na punda Manipur ge Forest area ge chapchaba boundary khangdokna ba apun ba survey amasa thaba haure haina Principal Chief Conservator of Forest Dr. A.K. Joshina Fongdo Kiva adu Tenglabusu Tengna Asumba Kongtang Lawi. Principal Chief Conservator of Forest ki Wafamasi, Leva Pupunamita Sanjan Tong de Leba Umang Loisang Gimai Loisang the Chief Conservator Longjam Joy Kumar Amsung Central Forest Division ki DFOR Gia Marjit Jaunapang Tokiba Paugi Mipam Amada. Principal Chief Conservator of Forest Nalang Tokibani. Loidana tha asigi mangada pangthoki World Environment Day mari leidana umang loisang ki DFO Central Division da lusingduna block plantation ki saruk amu oina Nomaijing Reserve Forest da upampi thaba ki tharom pangthokpada nawai fal ki khun ki khunsa sina at apan pirak libadu laibak thibani hana nawai tabu wafam se phongdoke magi wafam da khwai ki maru oiba amadi miyam na khangningba lairake ba Reserve Forest amadi protected area ki data lauthoki baduni Manipur square kilometer lising amaga samri umbuga tarit pak chawba Reserve Forest kuntra ka tarit amasong square kilometer lising mari chama komputra mathogi protected area kulhom doi laire Reserve Forest ngasi Manipur state darwara amasong Indian Forest Act lising amaga sapan kun ka tarit ki makhada sakhang ki bane kumja lising amaga sapan umbuga tarukta Nomaijing Reserve Forest na kolipam mafam basigi square kilometer 74.7 ni habase Indian Forest Act ki makhada notification thoki balai Masigi matungina Forest Settlement Officer aftuna mafamadu khunja singi leifamadu demarcation tawtuna acre 125.44 gi pak saw lam gi saru kumja lisinga maksa patmar fudra gi January 10 ka tarita Manipur gi geze ta fongduna matamadu gi nomai fal khon gi sip jangkho sat hawkep ka jana khibalai ke jana khibadu gi mayuk khul asigi pikrava mafam adu Englishing abagasa patmar fuga manga amasong lisinga maksa patmar fudra manga ta mafam anirak honglaba matung Housing Lady Nomaijing Reserve Forest ki chingkhong to hoina laisilakkhibani haibasine Nomaijing ki Reserve Forest area da Nomai Fal ki khunja sing da lam kopsin da makhoi gi lamni haiba amadi kaupru amasong Tangjing ki Reserve Forest area da lam kopsin bagi wathok sing lairiba si natana atop sing ki Reserve Forest area sing da lam kopsin bagi wathok sing lairiba sing asigi warosin product na Forest Department akan ba thabak lokhallo atop editorial ki kalam amada Sarak koilas mathakta bukhri sana ising tunghanba engineer amadi thikadar ain gi oiba action lokhatbam toge Manipur miyamna sathok sajin tawriba maroiba lambi sing habadi National Highway State Highway amadi Intervillage Road na singba sem saba gi tabak jathabada niyam chumna thabak tawdi abagi mayek singba kudam asi nokju tha yorokpa matamda yamna laina khangba ngamme nokju tha yorokpa matamda mathakta pankriba lambi sing asigi mafam kyada bukhri sadun ising tungsinduna leibadagi miyamda chathok sajin Miyamna zatok sasin tabuta kudong chadaba kaya mayoknay. Loinana accident sing batok to na miyoy kya asokapan nangali. Miyamna chanariba National Highway State Highway amadi. IVR na sing balambi ki saragda. Bukhri sana ising tongsin na layriba asi lambi siyamba kitabagda asoba dahil talaw to niyang siliba. Marilay na ba eso engineer amadi lambi adoba siyam saba kitabagdaw riba. Tikadar sing ka asoba asoy bane. Lambi siyamba kitabagdaw riba tikadar na sendong jam na pang na nabahona bada. Quality control tawduna amadi niyam chumna lambi siyamba kitabag tawda bagi mahina. Lambi koilas tafal loyarga lambi ki saruk kaya da bukhri sana ising tong bane. Aduga tikadar na simising netuna lambi siyamba kitabag tawba matamda niyam chumna quality control tawna siyam libra abado marilay na ba. Langak engineer aso amadi road mahorini sing basing na. Yang sinduna niyam chumna lambi siyamba kitabag tawon dabadagini. Aswanda yang sin pamtok pumarilay na ba engineer sing na yang sindana tikadar da free thadok to na tabak suwan badagi. Tikadar na sentong fangna na ba lambi siyamba kitabag sa tarak padagi lambi maya da fukhri sana ising tong bagi maramne atawa koilas tafa lambi da nong tarak pada ising sentapam oina na palambi gi nagyat da siyam lipan ala sing na koilas tafa lambi da gi hena wangkat na siyamba kitabag sa thai maduna nong tarak pa matamda lambi gi nagyat da siyam lipa nala da ising sentapam ngamdaba dagi lambi maya da ising tong sinda da leibagi maram su halle Maduna lambi koilas taba amadi nala siyamba matamda su niyam chumna siyamba kitabag tawtabadagi nala da ising siyantapag ngamdabadagi matam kuina koilas mayayda pukhri saduna ising tungsin bagi maram oibane maduna sarak mayada pukhri sana ising tungsin liba lambi sing asi Public Works Department ki marilay na ba karamba engineer sing miyang makada
ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯤꯀꯥꯗꯔꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯁꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯍꯟꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯂꯥꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯊꯤꯀꯥꯗꯔ ꯃꯁꯛ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया अमदी पाट की सरुक तन यमलाना पता पिसिलंबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मरी लेनबा कर्मचारी के दिलेखांना थबक तगी सस्पेंड तौदुना आइन की ओइबा थबक लौकटबगी थबक चथारे अद्रमसी के चप मानना मियामना चनरिबा लंबी सेमबदा नियम चुमना सेमदबदगी लंबी चलिबा मियामदा अवाब नंगलिबा ठिकादर अमदी मरी लेनबा इंजीनियर सिंह मथक लेगाना आइन की ओइबा थबक मत लौकटना लेरिबा असि यामना लाले मरमदुना निंगथिना लंबी सेमखिदबा अदुदा चेनरिबा ठिकादर अमदी मदुबो यंगसिनदबा लेरिबा लेंगा की मरी लेनबा इंजीनियर डिपार्टमेंट की एसओ इंजीनियर सिंह अदुगी मथक्ता आइन की ओइबा थबक लौखनरबा चीफ मिनिस्टर ना होनाफम थोगे मदु नत्रबदी नियम चुमना लंबी सेमद्रे हाइबा खंगलबा मरा लैबा ठिकादर अमसुंग मरी लेनबा इंजीनियर सिंह पुलेगा ना कंकदुन थंबो वैना थोकने अरुबिदा कंटेंट सिंह असिगी मरु ओइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनम पथागाजरी चैनल असना तमदा कानरबदी सब्सक्राइब तोबि सब्सक्राइब तोबि रमो लोइनना लाइक एंड शेयर तोबसु काफी गनुक नमको अमका हना थागाजरी